Sanibona, igama lami ngu-Amatula. Sizokwenza ubufakazi bama-hyperbola nama-foci. Kulo mboniso ondlule ngikutshele ukuthi uma ngine-equation engu-x squared odivayidwa ngo-a squared osusa u-y squared ohlukaniswa ngo-b squared olingana no-1 ukuthi ibanga le-focus ye-parabola ye-sum yalezi nombolo zombili kanjena i-square root sika a squared ohlanganise no-b squared. Kulo mboniso ngifuna ukukubonisa lokhu, ukukwazisa le i-hyperbola evuleke emaceleni ngoba i-x term i-positive. Uma i-y term beyi-positive bese i-x term iba negative, lapho-ke besizoba ne-parabola evuleke phansi naphezulu. Bese ubufakazi ngibubonisa kuwo lo mboniso lona yinqwaba yama-algebra iyafana neyabo y, uvele uguqule abo x nabo y, kodwa ngifuna ukuqinisekisa ukuthi uyakwazi lokhu. Kodwa lana ngenza i-hyperbola ekhethekile. Lena evuleke emaceleni ngiyibiza ngokuthi i-horizontal hyperbola yona esikhundleni se-vertical hyperbola. Kodwa bengifuna ukubonisa ukuthi kunenye i-hyperbola esiyidweba ku-graph ukuqiniseka ukuthi siyazwisisa ukuthi yini ama-foci nokuthi ama-point akhona akuphi ku-hyperbola. Ngakho-ke nayithi ngiyidwebe kanje i-hyperbola yethu-ke. Lawa ama-axis wami lawa, bese-ke lana ngizodweba ama-asymptotes, imigqa yama-asymptotes enjena ibukeka kanjena. Imigqa yama-asymptotes ibukeka kanjena. Le migqa lena yona ingu-plus minus b odivayidwe ngo-a. Le migqa lena yona manje i-hyperbola izobukeka kanjena. Lana izo-intercepta khona njengalana, le point leli lona nangapha izoyenza kanjalo, izo-intercepta kanje iphumele emaceleni kanjena. Lena-ke bese lana i-point, bese lana siba nalama-point lawa amabili, ama-focus point lawa, ama-focus point lawa azoba lana nalana. Bese-ke lebanga leli lelo ibanga leli elikhona lana, lebanga leli li-focal kuzoba ngu-f, 0 nangale kube ngu-negative x f, 0. Manje-ke sifundile embonisweni endlulile enye yencazelo ze-parabola, i-locus yakhona, i-locus yawo wonke ama-point uma uthatha umehluko wamabanga umehluko wamabanga womabili we-foci, lowo mehluko uzoba yinani eli-constant. Manje uma leli point leli lingu-x, y, kungaba noma yiliphi ipointi eligcwalisa le equation, kungaba yinoma yiliphi ipoint ku-hyperbola. Uma lona ulithatha le point leli silibiza ngo-d1 ulihlanganisa naleliya ipoint leli, bese leli elinye-ke le enye ipoint uyihlanganise kule foci lena, bese yona siyibiza ngo-d2. Lenani liyi-constant, akukhathalekile ibanga ukuthi lisuka kuphi ku-hyperbola nje, futhi i-hyperbola igcwilisa isimo. Manje sifundile embonisweni ondlule ukuthi ngokukhetha umehluko walama-point sathi yini lebanga leli malisusa ngale banga leli sabona ukuthi lingu-2a kanjena. Uma ngibhalelana, uma u-d1 isusa ngo-d2, lokhu kuzokunikeza u-2a.
ukuzama ukuthola ubufakazi balokhu. Manje into yokuqala ukuyenza ukuthi sithole ukuthi u-D1 no-D2 sithole ukuthi u-D1 no-D2 bayini. Sebenzise i-distance formula. Manje-ke yini u-D1 no u-D1? U-D1 ibanga elisuka kuphoyinti liye kwelinye. Manje esizokwenza ukusebenzisa i-distance formula. I-distance formula yethu i-Pythagoras theorem. I-distance formula yethu esizosebenzisa i-Pythagoras theorem. Lana-ke sine x, sizothatha lama-point lawa wama-foci. X osusa u-negative x squared uhlanganiswe no-y, uhlanganiswe no-y squared, lokuthi kufaka ku-square root. Bese-ke le square root lesi silebanga leliya singu-D1. Lana loku kungu-D1. Le square root lesi simele ibanga lela laka D1. Bese-ke sizosusa ngale banga leli lika D2. Ngakho-ke nalapho sizoba no x, soba ne-square root nakhona, sibe no x osusa u-f squared ohlanganiswe no-y squared olingana no-2a, njengoba besishilo laphayana ukuthi lokhu kokubini libanga leli eli-blue lilingana no-2a. Manje asibone ukuthi singaxazulula. Enye into enohlonze ukuthi sithathe lokhu sikubeke ngale kwe-equation, ukuthi sithathe lokhu sikubeke ngale kwe-equation. Lokhu kunzinyana asizokwenza, kepha kuzomela ukuthi ubukisise kahle, ungayenzi iphutha. Sisenze-ke nalana lokhu kulingana no-2a ohlanganiswe ne-square root sika x osusa u-f squared ohlanganiswe no-y squared. Bese-ke lana uma siqhubeka sixazulula lana ukuze sikhiphe le square root lesi, sixazulule lokho phakathi kwe-square root, sizothi u-x ohlanganiswe no-f squared uhlanganiswe no-y squared ulingana lokhu. Uma sihlanganisa ngo-2, lokhu kuzosinikeza u-4a squared ohlanganiswe no-4a, ngoba lokhu njengoba bengishilo ukuthi siphinde ngalo 2 losu. Bese-ke lana i-square root sibe ne-square root, sihlanganise sihlanganisa no-4a, bese-ke kuba i-square root, kube ngu-x osusa u-f squared hlanganiswe no-y squared. Bese lokhu kuzohlanganisa no-x no-x, ngoba lokhu sikuphinde kabini, ngoba sithathe lo 2 loyana sakuphinda kabili. Ngakho-ke ingakho sino-x osusa u-f squared uhlanganiswe no-y squared. Bese-ke lana into esizoyibuka lana, uma usubukile sifuna ama-terms esingawasusa angasusana. Lana uma sibuka sino-y squared ngapha, nangapha sino-y squared, bazosusana u-y squared naloya y squared. Bese-ke lana yithi sixazulule le term lena, uzoba ngo-x squared ohlanganiswe no-2xf ohlanganiswe no-f squared olinganiswa no-4a squared ohlanganiswe no-4a, bese kuba yi-square root sika x
square root sika x ususa no f squared ohlanganiswe no y squared bese lokhu kuhlanganiswa no x squared osusa u2xf ihlanganiswe no f squared. Bese ke uma ubuka nalana yini ezingasusana lana sino x squared ngapha nangale sino x squared bese ke okunye kuyini sino f squared ngapha nangale sino f squared siphinde sibe no f squared ngakho ke naloko kuzosusana labo f squared bazosusana bobabini kanye nalabo y squared sizosala nalo 2xf bese ke ngapha u2xf positive bese kuloyana u-negative u2xf ngakho ke naloko ngeke sithi kuzosusana ithi siqhubeke lana into sizoyenza lo sizo distributor lo 2xf sizohlukanisa lo 2xf lona sizoba no y yf x masihlanganise ngo2 lokhu kuzolingana no 4ax no 4 squared xolo ohlanganiswe no 4a ku square root sika x osusa u f squared ohlanganiswe no y squared bese ke lana ke sifuna ukuthatha lo 4a simise ngale ngoba lana sifuna ibanga leliyana sifuna ukusala nalo 2a loyana sifuna lo ya 2a ngakho kena ithi sithathe lo 4a squared lona simise ngapha esandleni sokunxele lo 4a squared ngakho kuzoba ngo 4x f osusa u4a squared lokhu kuzolingana ngapha sisele no 4a bese kuba yilokho okuse bracketini bese uma sihlukanisa lokho kusema bracketini ke nakona sizoba no x squared osusa u2xf squared ohlanganiswe no f ohlanganiswe no y squared bese ke lana ngapha ke ngapha esandleni somnqele sizodivide ngo4 hlanganisa sombini ngapha sizosala no xf osusa u-a squared olingana no a susa ngo4 ngapha inhlanga zonke lingana no a square root sika x squared ususa ngo2xf ohlanganiswe no f squared ohlanganiswe no y squared bese ke lana ithi si divide ngo a squared kanjena sibeke iterm ga a squared ngapha nangapha sizothi lokho kusinika ngaphambi kokuthi sidivide ngo x squared sizoqala senze kanjena njengoba senza lana ngishilo ukuthi la kumele uqaphele ungayenzi izimpazamo ngaphandle la ukuthi sifike kule sinyathelo bengisisho kumele senzele siqala ithi lana sixazulule lokho kulapha yana ku square root sethu lokho kuzokuhlanganisa no f squared hlanganiswe no y squared bese ke manje ila le bengisho ekuqaleni yokuthi udivide ngo a squared inxaso yenza ke manje ukuthi udivide ngo a squared inhlanga zombini sidivide ngo a squared inhlanga zombini manje lana sizoba no x squared f squared udivide ngo a squared osusa u2x f ohlanganiswe no a squared olingana no x squared osusa u2xf ohlanganiswa no f squared ohlanganiswa no
no y squared. Loya a squared akasekho ngoba ususane naloya a squared. Ngakho-ke nangapha uma soyibukile lana sesifuna ezifanayo nazi zisusene u2xf ususane naloya 2xf. Ngakho-ke nasisele ne-term lena yaka x squared ngale ngapha sino xf sino x squared f squared. Ngakho-ke na ithi senze x squared f squared divide ngo-a ususa u-x squared. Sithathe lo x squared lo ongale samletha ngapha, ingakho sino x squared ne-y term le yethu sizoyiletha ngapha nayo, bese sithatha lo a lona simise ngale esandleni sokudla. Lo a lona siyamsusa yena simise esandleni sokudla, simise ngalena kanjena, ngoba lana sithathe u-x squared no y squared sabayisa esandleni sokunxele. Ngakho-ke na u-a squared no f squared bona-ke yibona abazosala ngapha esandleni sokudla. Lokhu kuzosusa u-f squared uzosusa u-a squared, bese-ke lana lokhu kokubini sifuna ukusala lana ithi susa ngo-x squared. Ngakho sizosala ngo-f squared udivide u-a squared ususa u-1, bese-ke u-a squared wethu uba ngapha ususa u-y squared. Lokhu kuzolingana no-f squared ususa u-a squared lokhu, bese-ke lana manje-ke lokhu sifuna ukuthatha lo f squared lo f squared osusa u2 squared simise ngale yena. Uma singathatha lokho sikusa ngale ithi siqale lana sithi x squared, bese-ke lana sidivide ngale term leya u-f squared ususa u-a squared. Ngakho-ke na lokhu kuzosala ngo-y squared o dividwa ngo-f squared ususa u-a squared, bese-ke naloku lana sidivide ngo-f squared ususa u-a squared inhlanga zonke, yingakho sinaloku. Ngakho-ke na bese ngale sisala no-y ngoba lokuyana kokubini kukunikeza u1. Ngakho-ke na lana usuyabona lento ukuthi isiqala ukubukeka njengento oyijwayele-ke manje kunini siyenza, kodwa-ke manje umdlandla usuyabuya ngoba lena isiqala ukubukeka njenge-equation le esijwayele. Siqhubeke lana siyenze ibukeke kanje, bese-ke lana sidivide ngo-a squared ngo-f squared ususa u-a squared bese ngo-x squared, bese-ke lokhu kuzokunikeza u-y squared udivide ngo-f squared ususa u-a squared ulingana no-1, bese-ke lokhu kuyasusana kokubini kanje. Makususana kokubini lokhu kuchaza ukuthini? Kuchaza ukuthi uzosala no-x squared odivide ngo-a squared, uzosala ngo-x squared odivide ngo-a squared osusa u-y squared udivide ngo-f squared ususa u-a squared ukunika u1. Manje-ke lokhu kubukeka njenge-equation ye-hyperbola ejwayelekile, futhi nje ibukeka njenge-hyperbola, futhi nje iyiyo i-hyperbola. Lana umehluko ukuthi esikhundleni sika-b sino f squared ususa ngo-a squared, lana esikhundleni sika-b sinalo f squared ususa ngo-a squared, kodwa lokhu kuchaza ukuthi lokhu kona kungu-b squared. Ngakho-ke na ama-point wama-foci amabini lana azolingana no-2a. Senza i-algebra
ekhathazayo futhi ngiyancoma uma ukwazile ukufika lana kulomboniso. Sithole le equation lena okumele kube yi-equation ye-hyperbola okuyiyona vele i-hyperbola yale equation. Manje ke lokhu kuyafana nalokhu ukuthi i-foci u-f lona osusa ngo-a squared ulingana no-b squared. Lokhu kuzokunikeza, sifuna ukuthola le esiyithole ekuqaleni, izokunikeza u-f we-square root sika-a squared ohlanganiswe no-b squared. Uma-ke ubuka lena into lena besikhulume ngayo ekuqaleni, nayi iyona lena besiyikhulume ngayo ekuqaleni. Ngiyathemba-ke lana sowugcwilisekile ukuthi ibanga le-foci liyisum yalama denominator womabili. Liyisum yalama denominator womabili futhi kuyiqiniso uma uyiphinda uma une-upward hyperbola lana, iyo okutholayo kule ellipse lena yethu. Umehluko ilowo. Asiphinde sibonane futhi komunye umboniso ozayo.